أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب رياض الصالحين، باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله. باب استحباب صوم الاثنين والخميس. باب استحباب صوم الاثنين والخميس. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم يوم الاثنين والخميس. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. باب استحباب الصوم 3 أيام من كل شهر، والأفضل صومها في الأيام البيض، وهي 13 و14 و15، وقيل 12 و13 و14، والصحيح المشهور هو الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي ب3: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي ب3 لن أدعهن ما عشت: بصيام 3 أيام من كل شهر، والصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم 3 أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام؟ قالت: نعم. فقلت: من أي شهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي شهر يصوم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر 3 فصم 13 و14 و15. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن قتادة بن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض 13 و14 و15. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي بإسناد حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. diye tarata suye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani woro saharu jumada ula minye hijra sankalo duruna bisuinye otan wolo fulanna meladi nasarau kajate bafula ani mugani nani sankalo tani kelena bisuinye otani konontonnai ambe tawrabu masjid ar-rajaa ambo kono darasu bi al-hafiz an-nawawi aka kitabu kono riyadu salihin bonda minna ko babu istihbab as-sawm al-ithnain wal khamis konni nye bonda ye akanunendo ikattenen su ani al-khamisa. النبي قتادة رضي الله عنه قد سمعنا بقتادة ملك جكبواما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين وقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم بوشت وأنزل علي فيه أو أنزل علي فيه رواه مسلم. أبي قتادة alaka je kabwama akochide alaka tanuna kishibaka uya nyinenka tene sunna chide ko akotene nye donde mbangera odela nkera chide nye tene donde fana ube qur'ana jiginenka tene donde nyo seminu bena nufula faranfanshadi muallif minye hadisairi wa bagale de sikara yala chiden ko nchira tenendo ube ako qur'ana jigninka ay jignin damininka tenendo ndewa ni hadisa muslimu yabo wa nabi hurairah radhiyallahu anhu anni rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadi samina bi hurata malaka je kabwama kabochi de malaka taruna kisibaka qala tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal khamis ko barau be bara nyuma umbe iralala joun ka bara nyuma umbe iralala tenendo ani al-khamsadu fa uhibbu an yu'rada amali wa ana saimu ne ba fe ngabara kaira alala akasorum besunna arwahu tirmidhi wa qala hadithu hasan wa rawahu muslim bighayri dhikri sawm. Tirmidhi hadisayum bo ko hadisayim kani muslimu hadisayum bo me alema suyi nyorofo muslimu ko turadul a'mal yawm al-ithnain wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali muslimu yafo me amasuyin fo. وأن عائشة رضي الله عنها قد سمعنا عن عائشة ملكة جكبوما قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوما الاثنين والخميس كوتشيدن تومبي تنندن سونيني كاكي أني الخمسة أتومبي نونس أنجات من كوسونكي ترمجي أبو وقال حديث حسن. bonda fulanna babu istihbab as-sawmi 3 ayyam min kulli shahr akanunendo kalo ikatile sabasu wal afdalu sawmuha fil ayyam al-bid min kanyitile sabasu ikake sujele nununa wa hiya salisa asara wa rabi'a asara wal khamisa asara sujele unye sujumae tani sabana tani nanina tani duruna
وقيل الثاني عشر وثالث عشر ورابع عشر وشهيه المسهور هو الأول دوكو سوجيل ونيده كتاني فلاناني تاني سباناني تاني نانينا نكما فلوين دي بانغالين ودي سهلين كافو سوجيل نونوني تاني سبانا تاني نانينا تاني دورونا ودي كاكيني ودي كما بانغالين والنبي هريرة رضي الله عنه قال سمنا بهريرة ملك جكبوما قال أوصاني قليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث ko ale teriye wasiyake alaye an ko ciden kam manton la mogo be se ka ciden mina ka ke teriye me ciden de te se ka mogo wore mina ka ke teriye parce que teriya be ale ni alache me ciden kam mogo do be se manton do be se ka ciden mina ka ka teriye aburata ko ne terike ayo wasiyake nye alaka tanna kisibaka ni fen sabai siyami salasata ayyam min kulli shahri fen saba folo munye ko kalo katile saba su warakata duha fulanna jumaye ani wala arakam fula kon kate kulu salli sabanna munye wani utira qabla an anama kon tinka wotirke sanin kasino muntafaq alayhi nin fana bina perpelati parce que Abu Hurairah ale tumbe su kun folo aba beke ciden hadisa durusili de doni nyini hadisa durusili ale be su folo beke odela na dara ewa fajiri wa ewa su laba teseka wuli parce que mena nyana oda to ciden wo shaki ale su folo la durale kaka wotrike والنبي الدرداء رضي الله عنه كارثة من أبي الدرداء مالك جيكابواما قال أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بالثلاث أبو الدرداء يكون نكن بغا أيو وشيا كنيا لك ترونا كسبا كنفين سباي لن أداهن ما إشتو أو كنتو نيانا ما يلا انتو فين سباتوي بصيام 3 أيام من كل شهر nkanu bagaye wasiya kenye konka tile sabasu kalo nka tile sabasu akoro folo yenye fulanna wasalati duha nkanu bagaye wasiya kenye fulanna konka wala hasalli nka tukoke obin alla anama hata utira sabana konka na shinogo fonkinke wotirike arwahu muslim yabo abe komi cidenye wasiya ke Abu Hurairah ni saba minye ayo so wasiya nyogona ke Abu Darda fanay wa an Abdullah ibn Amr ibn Asha radiyallahu anhuma karisa min Abdullah ibn Amr ibn Asha laka je kabu fula bema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala ka ciden wala ka taruna kisibaka sawmu 3 ayyam min kulli shahri sawmu ad-dahr kullihi muntafaq alayhi ko ciden ko ni mo me nyaaki kala dai kalo ni be tile sabasu e ka nyana ma kera nin chodela abe ko me jinya besu jinya tile besu parce que an ko bara nyuma kele ni ya ke ala basara tande kalo ni be tile sabasu abe ko me kalo e watile bi saba imbe ya besu moni e yi si be ken ni na wakati be be ni na abe ko me e jinya tile besu ika baraji muntafaq alayhi bukhari muslim ben hadisa inka wa ni muajata al adawiyati annaha salati aisha radhiyallahu anha muajata al adawiyata ko aleye aisha nyinin kala kaje kabwama akana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli sahari 3 ayyam ayam bay setu nyin ka yala cide kalo ciden tumbe tile sabasu kalo wa qalat an-nam am bay setu ko fa qultu aqalaykum am bay setu ma min ayi shahri kana yasum kalo yurju manna tumbe tile sabasu qalat am bay setu ko
لم يكن يبالي من أي شهر يصوم رواه مسلم أكو تشيرم ما كوتا لنا يا كلو تلي سبعين سرو كلو يرو تنباسو أما كنت تالا نا يكتلي سبعين سرو يرو كلولا كلو يرو أباسو مسلم يا حديث ينبو والنبي جار رضي الله عنه كان سمنا بجار ملكة جيكابواما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ko alaka ciden ko alaka taruna kishi baka ija sumuta mina shahari salasa ko ciden ko nibe kalo sabasu nibe tile sabasu kalo kono fasum salasha asaratan wa arba asaratan wa khamsa asaratan ko nibe kalo tile sabakoni su kalo kono tani sabanna su ani tani nanina ani tani duruna رواه الترمذي وقال حديث حسن الترمذي حديث ابو حديث كني وان قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال سعد من قتادة ابن ملحان ملك جكبوما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام ايام البيض وچيدن تمبولونيا مريا يككلو سوجو وكا أتلو جو كوسو 13 و14 و15 أرواه أبو داود تاني سبنا تاني نانينا تاني دورنا كوتيرين تنبيولو نعمر كولوسو أبو داود حديث ينبو وأن ابن عباس رضي الله عنهما كارثة من عبد الله بن عباس ملك جيكابو فلابما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كتشيدن تنكرا لا تنونا كشباكا لا يفتر أيام البيد في حضر ولا سفر كتشيدن تنتسو جيل نونو تاني سبا تاني ناني تاني دورو كتشيدن تنت أولومي أبي تاملا واتي أولومي بوسو أرواه النسائي بن سناد حسنا مني حديث الله فلنو aya jandonni hadis allaba min fule nilla fulendo huja tekeni ninye ka fo ciden tumbe tile kalo tile jeli nuno kwa tuntu toye asigilendo atamadendo abusu hadisai masaha tenen sun yoro lambena kitabu do fo o fana kanyini na kosobe ni mogo menya nyini kasoro abi demenina hadisalla fule be riyadi salihna kono ibado aleba fuye iriyadi salina risallam fule ba kono na ma abe hadisa info ale kitabu kanye abi deme iriyadi sarahulu ko la kosobe mena kitabu nto fo sarahu tenensu yorola asarahu هاجان البابان أقدهما المؤلف رحمه الله تعالى في بيان فضل صوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر أقول نمبوندا فلا من فلا نيني مؤلف ينمبوندا فلا سري كودو نوبة تنندون سو فسامنتيا نلامسا دون سو فسامنتيا أني كالو تلي سبا سو فسامنتيا نمبوندا فلا بكما أولودكا أما يوم الاثنين من يتنندون سوية فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه ويكيدن ينكتنندون سنة فقال جاك يوم ولدت فيه بس هذه سو دوبا نتنين تودلا ما أن يمتنو من كراكو جالكا ما جاك يوم ولدت فيه إرواي دوبا نتنين تودلا أكو تنندين يدونde mbangera odela obushitu au unjila leya fihi chidenya damina na odela fana kurana jigili damina ka odela wakadhalika mata fihi alayhi salatu wassalam o chogo kele na chiden fatura tenondin do fana a fatura tenende fa yawmul sinaini ulida fihi nabi sallallahu alaihi wasallam tenendo chiden bangira odela alaka tanuna kishibaka lakinni fi ayi shahri نتيجة بانغرا كالو جمانا لم يتبين هل هو في شهر ربيع الأول أو في غيره أو بانغلنت
yala ciden bangena arabila awwali de la ube arabila awwali tana bangira o de la wa o bangalente delilawla ciden bange kalon o bangalente delilawla awolola dommin koni o jelen o bangalendo وهل هو في اليوم الثاني أسرى منه أو في غيره أو يالا تشيدي أبانجر عربي الأول يالا بانجر أتاني فلانا دلوا وبتاني فلانا تناددو وفنا بانجلنت دلا جيلمان وفنا لا إنما الموكد أنه ولد في يوم الاثنين من كوني نكما سيسي بمنكا تشيدي بانجر تنندو وكذلك أيضا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه وتقول كلنا فنا قرآن يجعل دامنا تشيدم كاتنون دونده يعني أول ما نزل عليه القرآن في يوم الاثنين قرآن يجعل فلو أكيرا تشيدم كاتنون دونده وراوي سكا هرسا ما فلا بغد الشكرا هل قال أنجل أو بوشتو يالا تشيدن كو قرآن جغلي دامنا كتنين دونده وبه تشيدن دامنا نينا تنين دونده يروايد بغد الشكرا يالا ينونو فلا لا يجمعون فو وبينهما فرق باسكو كما فلا ديفرنسي بنو نيغونچه لأنه أنجل عليه القرآن قبل أن يبعث parce que qur'ana ye jigli damina ciden ka sana ka ke cidenye unjilat alayhi suratun ikhra bi ismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq ikhra wa rabbuka al-akram alladhi allama bil qalami allama al-insana ma lam ya'lam ni sura min fulani nin jigina ciden ka o ya soro amake cidenye وبهذا صار نبيا وأنزل عليه وبهذا ننقص صار النبيا شيد اللبنا كاكن نبي نيومي وأنزل عليه قرآن جيغناكا مانا نبي نيومي كيرا قرآن جيغناكا ماما تشيفلو وما البعث وهو إرسال من يتشيد نياي فإنما كان بقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وشيابك فطهر ورجز فهزر أكاد difference بين نبي نمايا نتشيد نياتي أكيرا نبي نمايا إخراج جناكا نبي نمايا دي على بكباريا وهو بنايما مي إيمان يا مريا فولوكي كولي إكالا سليكا non ko ya ta kolla selili nabi nyuma ya ewa sorolin nali ani chidenya fana nyamarali chidenya akute kelenye akera nabi nyuma ni ikhrai me akera chidenya ni aya jumanye oye ya ayyuhal mudaththir mu'min ni bake kabri biri yerela qum fa anzir wuli ka bagabalike chidenya nana sisa وربك فتهر وربك فكبر إكيتي على بنيا وشيابك فتهر كيك فينو سنيا ورجل فحذر إكا بولو كري وهذا بعد الأول ni sora min fulani nin jigina following kofe da igra kofe wala kulli sara hajal yawm fihi munasabatu sharifatu azimatu mel chogo bela koni nindew min yetene ndonye chide nye ko baddo soro ala akera san nabi nyuma yade kera ewa akera sa qur'ana ye jigli damina la ode lawa akera sawa akera chide nya ka chide nya damina na donde la domba don koni do domini ko baddo chide nya soro doina wiladatu rasul sallallahu alaihi wasallam chiden ka bangelin wa inzalul wahyi alayhi anika wahu jigaka wa risaluhu ila nasi anika achikata mugoma fihi munasabatu sharifatu azima bon
lesa nye kitabu min fo kitabu atogo de ko bahajatun najirina talif sulaym ibn ubayd al-hilali riyadu sarahu do de do asarahu kanyu kosobe bahajatun najir jiju sabade de mogom min nya dila hadisa dom bagado Sheikh Albani ka kalandendo cey ñirel lesri Palestine wolola inde mais depuis yahudiya donna Palestine de ale faye hijra ke kata Urdun donc ale ñana mana Urdun donc ayatara Albani fe ka kama kalande ka kalafe hadisa dom bagade ya yere Sulaym ibn Ubayd al-Hilali ale de yo o kitabu inde la riyadu sarahu do bahajatun najirina bonni ale hadisa fo abafo tawshigh al hadis mana ka hadisai sabatiya yeska hadisai sabatilo ba sabatilente abofo ni hadisai sabatilendo abafo sahihu ni hadisai sabatilente abafo daif sababu min ya daifu ya fana abofo na abora wala na ya soro yoro dobe hadisai kono kolo dobe hadisai kono min qaribu ni akoro ka gele abafo qaribul hadis hadisa ka kolo munun koro ka gele abe wulu fana sarahuye arabu kanjele la bon na bora wala bafo fawaidul hadis faida munun be hadisa ina abe wulu fuye kitabu in kanyi iriyadu sarahil rabid me kosobe hadisa la fulendo iriyadu kono abafo na yoro la duraba fu ni hadisa daifu sababu minya daifu fana bofo bon ale ko tumami aye ewani nyoro tenendon so adonna faida wala ako laysa fil hadisi hujjatun liman ajaja bid'atul mawlid an-nabawi ako delela tenni hadisala mogoye munun ye ciden kan mawlidi bid'a la daga ako delela to boroni hadisala de fa innal ihtifala bi yawmi mawlidihi inma ahdathan ba'da al-qurun al-mufaddala ako pasike kafara nyugonka ko ciden kan mawlidi fete ako o damina na jamakulu fasamanti nunun ko fede jamakulu sabain ko fede ako mawlidi bidiya damina na shebo tabina nin jamakulu sabab ko fede mawlidi damina na donc akonni hadisate siga ke delelay mawlidi tuguye o ko fe ko faidatu konni nye faida doye ako wa qad kasarati توالف العلماء في تحقيق هذه المسائل أكو أوتوني كبغو يكتابو تاما ولهي ni masaila haqiqalila mana ciden ka maulidi biriya masaila ako doni ke baka chamanye kitabu wala hala afdalu wa aqsaru ma waqafa alayhi huwa kitabu al-fakkahani ako me doni ke bamu kitabu munun walahi maulidi bidiyala ko ale jora ye kitabu laje ka joka ka laje ko ale yu unyuman soro ani min kasuru fakkahani ka kitabu al-fakkahani maliki ganka de do ako kitabu al-musamma al-mawrid fil kalami ala al-mawlid fakkahani ka kitabu fulani ako ale ye kitabu ye ni kitabu in kuma na mauludila kanye na kanyi ani na kasuru ko fakkahani ka kitabu inde do kitabu in togo al-mawrid fil kalam al-mawlid wa qad jakkarahu bi burumatihi suyuti fi kitabi al-hawi arad alayhi ko suyuti ayen nin kitabu ka wa kuma munu aka kitabu in nunjuru be kuma munun bolo ko suyuti ye ulun nata ka kitabu kono hawi ne alayun nati hawi kono munna arad alayhi ka radduke fakahanika wa hana ja ko ale fulesisa ajukuru mu'aradan an taqibati suyuti
ko ale fule ko abe fakka hani ka kuma nunun fo aye kuma munun fo kitabu kono ko ale bu fo ko me suyiti ye kuma munun tugo ale ka kuma la ka kuma munun fo ka kuma uno fe ko ale to wulu fo li anha qawiyatu ala urusha parce que kuma do u tourner do kunde kay ale to wulu fo tourner do kun kay donc wala nema aka kuma nunun beta nya fo tugo mi ni ewa kitabu mbe mo mi mbolo ni mo mi nyasa taba uto kelenye me taba mi mbe ne bolo keme saba ni bis ewa keme saba ani bisegi na kata keme saba ani bisegi ni woro kata keme saba ani bisegi ani segi abe kuma nunu fo fakka hani ka kuma nunu fo nunu nyogonche kata keme saba ni bisegi ni woro kata keme saba ni bisegi ni segi abe fakka hani ka kuma nunu fo ye kuma munun ke maulidika al mujalladu sani de nye kuma munun fo nye ba fe ku ye beta mujalladi sani indeta kata keme saba ni bisegi ani woro kata keme saba ni bisegi ni segi bahjatun najirina kitabu riyadu salihina sarahu nyumando kosobe amanja fana sarahu manja kuma chamanta la manja na ya hadisa fo dro tawsiq le hadith abo fo qarib le hadith ni abo fo donc kembe ola fawaid le hadith abo fo aha wa ma siyamu salasata ayyam min kulli shahri minye ewaka tile sabasu kalo min hadithu abi hurairah radhiyallahu anhu abu hurairah ka hadisa bola la kaje ka bwa wa bi daradai ani abi daradai wa bi jari radhiyallahu anhum ani abi jari la kaje ka buma nunu mugo sabab be ka hadisa na tile sabasunna haulai salasatu nim mugo sabab min fulaninye abi hurairah abi daradai abi jar awsahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi washati wahidati cidan ya washa kanke nim mugo sabab ni washa kankele mana yi washa kelen da kenin sabab be mana yi sabab min fo abu hurairah ka washa keni sabab min abu hurairah ayo o ewa washa keni abu daradai ni o sabab in fanai ayo washa keni abi jari ni o sabab in fanai lakin kull wahid fi waqti ne ama fuye sinya kele de aye beta foye waqti dodela aye beta foye waqti dodela na te komi umugo sababa koro ayo umugo saba washakin umugo saba ni kwenye aye beta kiye aka waqti dela wa usahu bi siyami salasata ayyam min kulli shahr chide min وأوصاه بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تيدن يوصيا كويه كتلة سباسو كلو وقال لعبد الله بن عمرو بن عاص تيدن عبد الله بن عمرو بن عاص فناي صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصوم الدهر كله صوم الدهر كله أو أكو عمرو بن عاص فنما أكو كلو تلة سباسو ko obe komi yi shi be desu yani salasata ayyam wal hasanatu bi asr amsalha parce que ni hadama de tile tile sabasu ala be baranu makele ala ba sarila tande takunu 30 yawma wala ni tile sabasu kalo la be komi ye kalo tile bi sabayin besu sawma dahri kullihi donc obe komi eye jinya besu shi besu wa usahum bi salasata ayyam min kulli shahri ayaw wa shaqu yaku katile sabasu kalo wala mu yu'ayyin metide makrekrelike lamu yaqul salasa asara wa rabi'a asaran wal khamisa asara cide nyi wa shaqen nunu sabaye ku ka kalo katile sabasu me ama don kere ama fotani sabana ama fotani nanina ama fotani duruna wa awsahum aida birakatai duha ayaw wa shake ni mugo sabay fana kuka walaha arkan fulasalli warakata duha waqtuha min irtifai shams qadra rumuhi walaha salli waqti arkan fulasalli waqti
a wakati yata ni tile bora ni tamannu hake ay min nahwi sulus saati ba'da tului samsi ila qubeli jawali mana eri tila sabanna nyugona kata fo salli fana masurunyani la san tile ka sankaba camanche bila o beye wala ha wakati sani tile ka sankaba camanche bila doni onye doni wala ha wakati beta odela bon ewa na ko sulusi saati ni eri tila saba na jumaye militi tani duru ote ube militi muga ni eri te militi bi woroya ni ya tila sabaye militi muga ni tile bora ni militi muga nyugonay ewa binahawi asr daqaiqan ako ni ewa tile bora ni tamannu hake obe komi militi muga nyugona ni tile bora ni militi muga nyugona kata wakati ila qubayli jawali kata sani tile ka sankaba camanche bilani doni ay ila ma qabla jawali bin nahwi asr daqaiq sani tile ka sankaba camanche bilani militi tan nyugona militi tan nyugona sani tile ka sankaba camanche bilani oyen kullu haja waqtu rakatal duha ni waqti français beye wala hasal waqti misali la sisa nu ko tile be bo 6h pire bin seminu ka kuma dola abafo rubusa oye militi tani duru de kata ni tile bora ni militi tani duru ye kata militi muga fule ka militi muga de foya sulusu sa militi muga wala sa nu ko tile be bo 6h pire kata 6h15 ou be 6h20 wala hasali daminana qubeli jawal bon nu ko midi pire de misali de do nu ko midi pire de tile be sankaba chamanche bila midi moins 10 doro wala ha wakati banna qubeli jabari ninde ni militi tanyu gonay donc ni français beye wala hasal wakati wa tusannu kulla yawmi aw sunna dongo do ka wala hasal lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatu parce que ciden ko ni dugu jera hada maden kele kolo tuguda hakke min bila akasarakati bi kay ku kubbe kolo tuguda imbe kasarakati bo ay anna kulla udwi min adai bani adama yusbihu kulla yawmi alayhi sadaqatu muqabilatu lil adai hadisan manay munye hada maden sufe bila kolo tuguda bila duguje ika ewa kolo tugudan kasaragati bika ni kolo tugudan hake wali adao 360 adwan ewa asabatira kafu kolo tuguda minni sufe minu hadamadenna wayede keme saba ani biworo fi kulli insan hadamaden kele be sufe keme saba kolo tuguda keme saba ani biworo de bila ijana o wakati aleka kulla yomi 360 sadaqata awa dongodo sadaqati keme saba ni bi woro boli be eka soma sadaqati keme saba ni bi woro o boli be kani ika kolo tuguda ni ka sufe nunu hakke lakini sadaqati laysat lajimata bil mali ikana sira sarakati minna wajibira ko akabon na folo de la hanin fora do jabe tigede na folo boka gele chogomi dongo do kolo tuguda keme saban bi woro sarakati keme saban bi woro dongo do ko bo buno semino ko ayi na folo ko te koy ama wajibi na folo ko la de fa kullu tasbihati sadaqatu ni dugu jerebe subhanallahi fo sarakati de do
وكل تكبيرة صدقة إبي الله أكبر فو صدقتي درو وكل تهليلة صدقة إبي لا إله إلا الله لا إله إلا فو ستيليكون صدقتي درو وأمر بالمعروف صدقة إبي مغون يامرني نما منوني صدقتي بودرو والنهي عن المنكر صدقة إبي مغو بالك أبو كوجو منون صدقتي درو حتى إعانة الرجل في دابة صدقة هل نية مغو دود دمي أكاد دابة صدقتي درو misali la mobili ko de ba bolo moto ko ni negese ko en nana mugo do ma corona fili no mobili tinyana bolo ube a mobili sara bolo iya deme ka pousser ka wuli sadakati do ube a kam moto daba de tumbe wa ciden tilela wa hatta jima wa rajuli li ahlihi sadaqatu awa hari ce ni bi kam muso ka fo nyonya sadakati de do anganya ni baraje nyini hari muso ka kafo nyonya min ni ba ke sarakati bode do walakin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam me nabi nyuma ko la ka tanuna kisibaka iji min jalika kullihi arakatan yarkahum min ad-duha awai mai awa ciden ko kulo tubuda ke me sabani bi woro ko do be niyo ke ayila wasaya be sarakati bo o ye ko jumai wala ha waqti karakan fulasan wala ha waqti karakan fulasan lidro saragatin be bora ija anta arakatayn min ad-duha adati alwajib alayka min as-sadaqati wa baqiya al-baghi tatawwa yayi ako efule ni dugu jera wala ha waqti ni wala ha arakan fulayin salli kolo tuguda ka sadaqati munun fulika no wajibi kan ne ulu bora kaba tile to ibe penwo penka be barajini de ta oyi ma barajini to tatawwa oyi ma barajini de sadaqati nunun bora wala arkan fulak salli dro sadaqati keme sabani bi woro sadaqati bora donc tile to kono be nyuma ke o be ma barajini de o wajibilanci ka tuguni amma salisu amma sabana min ni ci danya washa ke nin mugo sabanye wani utira qabla an anama in kan ka wotir ke sanin ka sinugo haja liman khashiya Allah ya kuma min akhir al-layl bo men nimbe mugo de kan nin mugo min sirana ko sul labante suka kunu mana ki ka wotiri sallisu folola o be mugo de kan mugo min sirana ninne dara sul labante suka wuli fayuhtatu li nafsi wala eka ewa fereke ewa ikika wala hasalli purun su to sinugo kanita ni dugu beje ika naam ekika wotiri salli aba jantola nanda fila yoromi bebi ka wotiri salli ola ibe yere koroshi ke ola ni yere yado sul labaite suka wuli wala ebi yere koroshi ki yere la ki ka wotiri salli sani ka sinugo أما الذي يتم أن يقوم من آخر الليل من نمو من تمكلين بالا قصول لبا نبسك كنو فليجل وتره في آخر الليل إكي كوتر كسول لبان دلا هكذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم چيدن نانا ني اوچوغو دي نانا چيدن كسنة لا كافوني مغمي ni eta makilen bala ko su laba ibese ka kunu ka wuli ka wotiri salli wotiri bila ka su laba meni mo min ta makile tala ko su laba bese ka wuli ekki ka wotiri salli su folola qala al ulama don ke bago ko wa inna ma awsa haulai bi an yutiru qabla an yanam ko ciden ya washiya ke nim mo sabaye nim mo wiye ko ka wotiri ke sanu ka sinugo لأن مقتضى حالهم يقتضي ذلك باسكو ولوك الله حالتم بتشغمي وكلا حالا بوديرا ودكاكي فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه في أول الليل يتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة تنكر سوفلو على بتشيدن كحديثه الدروسي سوفلو على بتشيدن كحديثه الدروسي دلا ala ka tamna kisibe cidenka waya namu fi akhiril layli sul laba da Abu Hurairah tumbe da kasino
alebe su folo beke harisa durusi de la su laban de alebe da kasino wala o de ato ciden ko le ka wotiri salli su folo summa inna li ayama salasatan o kofe tile saba summin fora yazuzu an tasumaha fil asr al awwali aw fil asr al awsati aw fil asr al akhir abe daga tile saba kalo tile saba sun abe daga ka sun kalo tan folo la abe daga ka sun kalo tan chamace la abe daga ka sun kalo tan labanna aw kullu asrati ayami yawm ube kake tan folo ka donkele su tan chamace ka donkelen su kalo tan laba ka donkelen su afana benya aw kullu usbu'i yawm ube dogoku ha donkelen su dogoku denkolen su tele saba su imbe se ka kenin fanula kullu haja jaidun wal amru washu aw nunum be dagara yurwale be koyna wali haja qalat aisha radhiyallahu anha nindo ko samba shi to kala kaje kabama annan nabiy sallallahu alaihi wasallam kunna bi malakatanuna kishibaka la yubali min ayi sahri samaha ko ciden makotun tala na ya su kalo yoro min awwalihi aw min wasatihi aw min akhirihi akera kalo folode ube kalo chamanche ube kalo laba lakin al yawm as-salis asra wa rabi asra wal khamis asra ahsan wa afdal metani sabana ni tani nani na ni tani duruna ulude kanyi koso ulude kanyi li annaha ayyamul bid parce que ulude su jema ulude su jele unye amma sawmu yawmul khamis fa huwa aida sunnatu mais minye ala khamisa suye o fana ye sunnaye lakinnahu duna sawmi yawmul ithnain mais aleka sunna abet tenendon ka sunna korore sawmu yawmul ithnain afdalu wa kilahuma fadilu tenendon fana sun kanyi katame ala khamisa don sunna mais nun don fula be sunni kanyi fasamantiado bala mais tenendon fana sun kanyi katame ala khamisa don talka wa inma kana siyamuhuma fadila min yato nindon fula ka sun kanyi li'annahu yurwa anni nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya ma fula ka boci den bolo anna li amala turadu fihi ma Allah ko baraw beira alala tenendon ala amsadon qala cidon ko fa uhibbu an yu'rada amali wa ana shaimu cidon ko ne ba fen ka baraw kaira alala ti sun toto wa afdalu shiyam daud alayhi salam misum nafila sun cogo min kanyi kateme nafila sun cogo beka o ye dauda kan sun cogo de anya somali insanu yawma dauda ka sun cogo munye hada made e ka donsu o yuftira yawma ika dommi ka donsu ka dommi haja liman qadara min nimbe mo kan ni mo mi seran ni nakake wala mu yakunu alayhi musaqqatu niddagunti kan ni beshakake ولم يديا بسبب الأعمال المسروعة الأخرى أما كسبب يبارا ورمونو يساريا كولو تشينيا يبرو ولم يمنعه أن تعلم العلم أمي بالي دوني ني فنالا parce que ننتون سوغو من فلان نيا كاغله ni mogo min ko ibake musaka bala geleya bala abisaka ke sababu ye bara do be sariya do ikuke baraji ni bara yolo fanaye ni sun cogo be se ki lafu ki sugola ite se ku uluke ube ni sun sogo be ki se ka ke sababu ye ki bali ka doni ni doma akana ke wede ale de kanye katime nafila sun cogo beka me sarati ni be se ala ani na te ke geleya ika ani na ti bali bara e wasariya bara weruma ani fana na ti bali ka doni ni numa lianna hunaka ibadatu ukhra parce que bato werube إذا كان كسرة الصيام يؤججك عنها فلا تكسر الصيام parce que bato wero be na ya soro sun chaman bi nafila sun chaman bi sugula kabulu fanala kana nafila sun chaya ni be sugula kabulu fanala wallahu almuwaffiq wa bikum waqti siraya de subhanaka allahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk